Gula ben sampian alakoh dosa jebur lebur, karena ben gula ben sampian pon bertabur. Jugen mata gula ben sampian ampun kabur, nikah tandena je ampun masoa kakobur. Gula ben sampian odi jegun ngakan tedung, ker peker marena odi mate puntuk labun. Pongki odi itunya ibada jegung tanggung, ting acabis ka Allah ku laku letak gudung. Napa gudung pak? Tak perlu aja mau tak perlu mulia malam pak. Napa gudung? Odi neng itunya duh jepi kapiaki, karena pateh deteng kadeng tak iki bangki. Odi neng itunya seiden te beni soki, gula ben sampian sateja mati ya kapi. Mati atau mati apa bu? Banyak orang penyaringan jawab nama mati atau mati ya? Temate. Jadi toreh salat 5 waktu kotu jaga, lakone pa istiqomah toreh jekaje, lakar parenta wajib de kaula sateja, dari Gusti Allah, Allah sesangat mulja. Je sampai aningkel salat waktu selema, toreh lakone je korangi kotu kena, sateja keluarga apa embu ben anak, je sampai enteng ben areh ben malam paenga. Mun sampai aningkel salat waktu selema, awas ting pon mate duh senga olar kalah besang gergapi bekal nyenga. Mun karena kirmokol sedele tak ngaunga. Mi cengeng sampean pak. Beden apa? Tako buru mun tako, karena salat 5 waktu mata de dosa, ka umur kara seke kana potoh berokah, jereng nyempede ka Gusti Allah seko besar. Tetinah salamet dunya nah ben akhirat. Amin ko pak. Orang apa dinari? Magila ili boleh je tak tahu. Terus mun pasca Allah ben ka Rasul ta abekte, duh de remah api ngongah ting ampun mate, colok ni kunci ang kau ta se teti sakse, pasirah se anolongah ting lebet tete, toreh celah ala kong pei reng sa pereng. Gula ben sampian tak nyimpang dari jurang, tak punten boleh bekal masuk kakopuran, palang ongku mun pas tak nyanguh kapegusen. Naudzubillah ko pak, jauh orang apa ongku dinari ya, bebah bener orang gila boleh je tak tahu. Terus sampai kalau berempat deki, kalau telur aja tak ke konol.
toreh jebur kale bur kebayan fitnah jebur lebur arasanan orang lainna mun pasta atau pet sabelun nama tena kalakuan cuba naraka kenengena polan seman mangken semana pon semana abe cuba akhireng lain pon cecena tak mikir ting matena amal item pengah amal bagus cuba papat deng sakapina mun beren amal bagus masuk sowarga mun pas beren amal cuba paling tak bejre aduh pas de remah inaraka nasibah na'udzubillahi min dalik tersalamat le seni kana semoga kau le sateja ben sampian gamma min apa mudi keluar min apa semoga kau le sateja ben sampian ngaule pangapora dari Gusti Pangeran ngaule syafaat dari Nabi utusan husnul khatimah mate ngibe iman Islam salli wa sallim daiman mada salli wa sallim daiman mada wal ali wal as biman qadwa wal ali wal ashab biman qadwa Allahumma salli ala Muhammad lebur ke salawat toronan puju alas tanpa rubara lebur ke salawat senang maca salawat toronan puju alas perubara ahau susah saya hadir mangken maca salawat sare semalam ke kanjeng Nabi berapa kali oh taning bitong nah bansi bitong kamu tak maca sekali makita hapus kempus sampean deh dari muljana Rasulullah umatnya pamulja bi Gusti taring punang kataring berubara dari muljana Rasulullah umat talaki aben bini ay pamulja bi Allah mak siapa nikah debun Rasul man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran siapa pitang umat debun Rasulullah tak puju tak toronan puju alas puju agung siapa apa macam salawat kesengkok sekalian iblis ben Allah 10 kali mun macam salawat kesengkok 10 kali iblis ben Allah 100 kali mun macam salawat 100 kali ke kanjeng Nabi iblis ben Allah 1000 kali mun pas istiqamah macam salawat ke Rasulullah 1000 kali tak usah selanjeng teh tak usah selanjeng pak bu tak usah salawat naria tak usah salawat muniyat tak usah salawat fatih tak usah salawat kubra salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali dan semalam mah esok menep wala bede sepandaan ke bede sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad 1000 kali ki ngucap boleh semalam mah wala bede sepandaan ke cei bibira bagro ngucap sallallahu mulolo macam salawat ke kanjeng Nabi sallallahu ala Muhammad 1000 kali penari pen malam mah istiqamah tebun Rasulullah haram kolen orang jadi kulapoi neraka bahkan ting mati orang sing ngaji dia tebun Rasulullah
mun tak tele swarga papadeng ben Allah tak pamati ya Allah. Mandir dadi orang sahli salawat, mandir dadi orang sahli Quran, mandir dadi orang sahli ilmu, mandir dadi orang sahli sedekah, mandir dadi orang sahli ibadah sampai mati abdina benajunan ngiba Islam mendiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin al-qail. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada bu boleh Allah nang Quran ayat lain makian le mi nyari merepot boy duh lah engki tak apa-apa sekelangkong. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ada bu oleh Allah nang Quran ayat lain walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Debuna oleh Allah nang Quran ayat lain ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam irhamu mautakum bid-du'a awis sadaqah. Al-hadis atau kama qala wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana nabiyyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil masyayikh, para ulama, para kiai, para guru, langkong-langkong guru abdina sareng guru najuran sedaja. Engki kadinto Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baidawi, Kiai Haji Hasbullah Muhammad Samsul Arifin, Kiai Haji Muhammad Abror, sedajana abdina sangat taati tora amul jaki ben abdina ampun etinaki. Juga Kiai Haji Muhammad Tahir Zain Abdul Hamid dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Sitarabu, sareng Kiai Ali Wasid, Kiai Haji Kiai Abdul Khalik, Kiai Haji Salihuddin, Kiai Haji Ainul Yakin, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Ahmad Marzuki, Kiai Abdul Halim, setuju para ulama, para kiai seperti kadinto. Abdina tak bisa nyebut asmana setong-setongah, cuma tak bisa ngurangin rasa hormat sareng takdim. Sareng setuju para asatid, ketua panitia Al-Ustadz Samsul Arifin, sareng Ustadz semanggil abdina, kangku sakatir tormator deka para ajunan setuju. Abdina setuju na sangat taati tor amul jaki. Bapak pejabat pemerintah, terutama Bapak Kepala Desa Berubara engki ben aparat depon sepetan kaulah hormatin ashabul fadilah sahibul bait Haji Munawwar sekeluarga segadimah Haji Munawwar sekeluarga ampun takdir pasti pakuat ben Allah makumpul foto-foto na pujuk macan alas dari guru ulama kiai abdina ajunan orang-orang saleh-saleha mantermuka Haji Munawwar sekeluarga mulai dari niatah lakona tunyana saya korbanaki untuk Allah yang apa ni karobana manteran pas tada dengan dengah etarema langsung sareng Allah sepetan gaula amul jaki sampean nyoting na pangoda tak to seolah pemata na orang
orang nyuting ni ke benih pak kasih pidato meloloh pajalan budi selang-jelang malai badeng ini hadirin wal hadirat sesami-sami muljaki serang Gusti Allah sebetulnya ulah muljaki teretan abdi nama atora sebelumnya ada uang sekecil motor tak langkong seorang dekat saya boy padium abdi na taong ke atas teki gelu mempas abdi na kiong ke mancing pidato ni serajunan sing abes abdi na alongo melolo enggi nomor 2 abdi na matora keajunan panapaan debun kia berar gila dua para minta contoh setengah aja tore cuadan pasti ada saya mengangkut silsilah gila mengeluar silsilah keholik panapaan de punah tore mulai malam terus akin make biasa berubah aja make pasopan anak sekolah ibu kiai gua depa make engkau yang kena pan pun macam debun kia khalik le mata nalas toronan dari Rasulullah belu lekor toron engki ingat gula toh 36 toron benih belu lekor abdi nangiding belu lekor abdi na benajunan tamasok toron na puju alas manteri oleh barokana alhamdulillah semangkin teretan abdi na benajunan na kompol foto na puju alas puju macan alas ketika dinto nun gelenun puju akung puju bayan puju gaib puju macan alas sateja semangkin mereka mapunga abdi na benajunan karena orang ngudi ni keteretan mun ngahole ni ngapa nikah mapunga kasih mak ngingai kasih bahkan kula ben sampean sekejaki bekal ma tak kira abid punten mati yang berubah jala pus gempus baik engki gara-gara bede puju macan alas kompolan holan puju macan alas Bapak Haji Munawar engki Munawar sekeluarga ben seteja panitia Ustaz Samsul Arifin ku tak banyak abin cengeng ling ku tak banyak abin mengangkui kalkulator teretan berembak napa saya tak nyewa tatarop pakaja teretan mau digelu tatarop ason syutingan kiai nyewa cetak keji ya kula sareng kidul halim ben sareng nurul hidayah iundang takat akatan bunten debaga din tua pidato nyewa apa nanti nyewa Allahumma salli ala Muhammad tapi teretan kelakuan yang apa nih dari muljana Rasulullah umat tay pemulja bi Allah jadi kelakuan yang ini kecek buang buros terosaki ben tahun mun parlo ben bulan engki mun parlo ben malam mangkene kantor laku malam berenah laku malam boleh timurna laku malam boleh dejena laku malam boleh laonna jan segala ingki munandi ke muntandi maki aing segelas pada aing andi segelas pada ngaki ni ka deur sada kana pujuk macan alas depak gencerna beni aing ngasih depak maki repe pada sampean ngare umpaman oleh dusak ke pemulai depak ke kandeng beki ke sapen ya ape kakan sedang anak pak ben bu sebedi kopur atau wa depan ben bu di kopur
aduh musibah tangan nak tandi ongkung kau kere merpe. Allahumma salli ala Muhammad. Sekut ayat lama ben Allah kelakuan pekusingan penikah. Benih kerop macam nalas, benih kerop puju aku lau gunung. Seoleh kenceran banyak. Ring tuan aku lebendeng tuan ajunan. Sampun sete mangken kau purna seberiman kaman. Pada melo ekere bibi malaikat kenceran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mulja tak mulja umat Rasulullah. Bercerah tak bercerah, untung tak untung, mulja tak mulja sampai ke akhirat, sampai ya alam ben Allah. Walladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Orang-orang seiman kepada Allah salah ko bagus bising ko ipata ada tusan isaporai. Untung agak jaga roh ala ko bagus nga apa nikah ibri ang lagari gelas sa enggi pagkade patada tu sana salalay patada tu sana sa pora ben sengko demun Allah wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun pas bi sengko pagkali beri na belisan selebih bagus ite penglakon na orang jere ko kapet to si macam amin ngararang-rang pengajian di Naria. Terus lagi ya. Kenapa belisan dari Allah lebih bagus? Jawab tibi ban Allah. Walladzina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Orang-orang salah kau bagus demun Allah bising kau beri belisan lebih bagus itu penglakon orang jeria. Kenapa belisan lebih bagus dari Allah? Bi Allah demun Allah bising kau sekali sabak neng tempat-tempat seteng kini swarga Allah. Alhamdulillah. Ada kasih-kasihan ala ko bagus ngak menikah. Sampian ke menawar ke Samsul Arifin mabede kalakuan ngak menikah. Ingat ke puju, ingat ke bengatua. Punten subung kasih-kasihan salah bengatua na melo, oto na melo, aben melo, tatangke na melo, bahkan tantreta na melo kapi kenceran. Amin Allahumma. Salah nangis warki jadi temun Allah so ngayalir ngalir. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Nangis warki jadi so ngayang ngalir ku temun Allah. Salah lai sebagai warga so ngayang ngalir. Derum ma pernana manteren gula ben sampan oleh barokana puju. Manteren gula ben sampan oleh barokana bengatua. Manten ni sabai swarga firdaus bi Allah. Segala benih bektasa langsung sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Swarga di songai yang ngalir. Benih songai berubere. Mun songai berubere benih ngalir ngalarkar. Lebih-lebih murni moraga mangken emas kuning keng make saben-saben emas tak tantu je saben-saben kuning tak tantu je emas sampean mun bede songai benening kuning ya nyuaing je kor jembu dak tepak ke lembu muni swarga songai yang ngalir salalang ngalir sebagai swarga bi Allah khalidina fiha palanggeng dengi swarga na Allah teleyalle bi Allah Ta'ala dengan swarga ni'ma ajrul amilin itulah sebaik-baik balasan de orang-orang salaku bagus demun Allah. Kata si pen Kiai Samsul Arifin gela tahlil engki atau usaha lain nama gen tahlil lebih la ilaha illallah la ilaha illallah orang ora bunte deh orang apa di Naria ma min abdin qala la ilaha illallah fi sa'atin min lailin aw naharin illa tumisat ma fi sahifati minas sayyiat hatta taskuna ila mithliha minal hasanat. Tiada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah pada suatu waktu malam atau siang hari
kecuali perbuatan-perbuatan buruknya akan dihapuskan oleh Allah dari buku catatannya, bahkan keburukannya akan diganti dengan kebaikan. Padahal di bahasa makelot telok lok pelok untuk ngocol bahasa sekali tak kau rasa ni bereng berubah. Maka minta tak Inggris berinda ngocol napan si ocol engki Kiai Muhammad ki Purwa Debu Kiai Muhammad Rafi Baidawi kerong ke bahasa Inggris yang ocol lah freedom of unreligious wasit and freedom of unreligious propaganda EZOZZ terotawa artinya sampian freedom of unreligious wasit pakai dem sampian mula nyala kehansip nega make tokang dewa satunya takiran di bahasa Inggris ngani sering kebayin nih kawan. Alhamdulillah mulja tak mulja umat Rasulullah ketika mulja anje ya si aki laki aben biniah kamulja anje ya si aki iman ampun cukup semenikah saya rasa rogi jangan sampean benih tuan rumah ketika mulja ya si aki laki aben biniah umat Rasulullah pemulja ben Allah reng bini kan rabun Rasulullah pemulja bi Allah lah tak macam amin li tore boleh lagi boleh reng bini kan rabun Rasulullah pemulja bi Allah mun kita rabu Rasulullah reng bini ke alam dunia nun gelenun paling muda paling inah paling tak ada argana sampai Sidina Umar bin Khattab ki kafirah ki jahiliyah nah norok tradisi jahiliyah andi anak bini pendem ki diodi tinggal beda orang bi tinggal beda Rasulullah ke alam dunia ring bini pemulja ben Allah kalau macam-macam amin meneng-neng isro terus lagi terus lagi ya tinggal pada Rasulullah ring bini pemulja bi Allah sampai sahabat matur ke Kanjeng Nabi Guste apa pasti ada si fantasi bekti naftina salah setari naftina bekti ke Allah ben keajunan embun pasti ada boleh Guste embun pasti ada boleh ya Rasul embun lemar embu pasti ada Guste apaan embu telu kali apa sekalian keng make embu telu kali pak sekalian pun kalake jereng sebereng bakun muljaan laki engki napa punten kenapa arti nambu telu kali sampean cek kor ngerti ring baru-baru mun tak ngerti jadi dereng robetal gula pidatu robetal dari berin seni kebanguta ring robetal adu cocok pidatun ki biru kana media iya berarti munda iya laki setong bini telo kuah jarang seberang benih gini kah yang tak beres bu jeleng arti ngak gini kah sebener darah mah embu si ngandung embu si rembi embu si nyusoy gara-gara embu abdi na benajunan ajurung kudaga tong betong yang apa nikah engki napa punten reng bini kan ngandung reng bini kan ngandung tompes tada tu sana sekali kurang nyare ngamen abu kurang sampak reng bini kan ngandung tompes tada tusan sekali jadi reng bini menterotan dia tusan sekali pesekun ngandung ini kan berakan puju thank you marsuki berakan puju along poloh yang apa nikah mun pas berdereng bini baru-baru ngandung rembi pas mate janding berlauk mati ranaan langsung dicatat mati syahid ada macam amin ring mati syahid laki bini mulai mati sampai ke kubur sampai ke akhirat beres alem bayi
orang mati syahid kulaku ya akhirat alim boy etanya aki bendeng bermalaikat demak aki alim boy masuk surga apa ti kita syahid eko begitu ia cek ben malaikat syahid uku kenapa sebut malaikat lah bengas surga belu sok masuk adi di mabeh sok masuk amin Allahumma amin Allahumma. Paling gampang ka umat Rasulullah masuk surga ring bini pokok ngengai ka beula kiai tak malam gelu kiai abdina bulan dapat sehat kiai coba lambung abdina toh amin abdina pidatu tak ketobairi berin betelat kiai coba lambung panapa kaluna kiai mual mun mual beni lambung kiai napa ngandung itu minta macam roski gini ko bihur hanya di kebela ni beni paling gampang umat Rasulullah masuk surga ring bini aduh lah dore beli lagi boleh paling gampang umat Rasulullah masuk surga ring bini yang paling banyak umat Rasulullah masuk neraka ring bini amin olah tak berbeda tu dinare amin menoloh kaya mani kemuliaan puja saksi aki mata gembang ring bini masuk surga resep dari Rasulullah karompa ika bela idza salat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat furujaha wa ta'at zawjaha dakhalatil jannati min ayyibah bin siti ring bini sahaba apa bini na sahaba apa ilah korla bejeng lima wakton tak toman tobeng apa asa pun tahu na tak toman tobeng pas orat itu topongku tay berisar pasar tay kak buka iman diman empat pas ataan kaselake abek te kaselake selake lati dinungku ring bini ngajari debun Rasulullah bini nasaba bayi masuk ke surga Allah lah bengas surga belu lebat lah bengas surga di mabai telang lang bi malaikat kiada wah ibu rubara muncul lagi tul halim ben iyalah amin cetak kaji ya ni bini nilpon pak gula tak amin gila lagar mereka jengisa mangkan ni bini musalla ngarai sari ke kamar tak ada pak nilpon ada di mana sayangnya nyaman neng laki bini kan yang sayangan manggil tua engki nampak punten ni kasih kocak mawaddah warahmah thank you toh engki ring bini tau sa nyium KPP namun kalakin kenyium kata nang apoi ring bini ngajari kencer na persis nyium hajar aswad nang Ka'bah Mekah Allah Karim Allah Rahman ring bini baru ring bini bunangkah nyium kasih laki ka ada kencer na pada ben nyium hajar aswad nang Ka'bah Mekah ya Allah ke Mekah sampean haji ya tahu sah haji ya umrah mun muka aku laku nerot dari pernah apa bayi depak kakak abu pasal tahu mereka tahu hajar aswad bedaya dan nyium tak bisa punten celok si nyium anapa orang satunya nyium ngapi saling dorong saling tendang macam-macam maka ring bini baru ring bini bunangkah nyium gak ada kasih laki kencerna orang bini ngajari persis nyium hajar aswad nang Ka'bah Mekah mata gula ring bini pangiding jepun Rasulullah ngaki buru karong bahwa lagi genteng ngaki marasuki nih beningatan mufid Porge lamim penyamanan neng lagi gula
lapang kelik mulu. Maknya dia ganjaran kejauhan aja ganjaran bedaya ada. Maknya dia swarga kejauhan aja swarga bedaya ada. Keng karo le karo na nikah beda cowok mana? Napa cowok mana? Iya cowok mana di deng laki kutu pesap berberita. Dere mah cowok mana? Deng bini ika bayi ban Allah. Lakar ika bayi nang menangan. Kiri kira. Panglo mangloa. Kocak ngocak buruk moroka. Painga mainga. Jagun painga ide porban selake pah keluar katanyaan pasti ceng-ceng sampera. Patung lontong itanin ke bere ke timur ke jelau ngocak salah tak ngocak salah. Beda tak ada ambu mun perlu saja ni ceng-ceng sampai depak ke Sidratil Muntaha engkau senyaman mun daya telak beda tak ada ambu nih gula kan matur gila paling gampang umat Rasulullah masuk surga ring bini keng paling banyak umat Rasulullah masuk neraka ring bini bejeng tak tuman tobeng puasan tak tuman tobeng orang teh tutup tapi kasih laki bengal sampai minta telak kasih laki tak kelaban alasan si tepak ring bini ngajari dipun Rasulullah meko tu masuk surga ngiding bau na surga haramaki bi Allah Ta'ala nauduh mantar salamata mantar ulia berokana puju macan alas satu je mula ban sampean mantar berkata umur segala ban kebadan sehat walafiat zahiran wa batinan tor segala ban nambahin ibadah pangatako pangabekti taat topet sesampurna ka Allah amin Allahumma mantar tek pamati aku leban sampean muntaking matengi Islam bendiman amin Allahumma ting ampun pada matengi Islam bendiman ku aku ya akhirat mantar alung polong apolong ben ulama Allah badi bingking sahabat ibekta langsung sareng Gusti Rasulullah dek ke swarga firdaus Allah amin Allahumma nah babai pak kor nyonto Rasulullah bejengah Jumatah pasaah sekata haji apolong aben bini korniro Rasulullah mak boleh kini ke tak punya genjerna intar kawisi paling sekoni korniro Rasulullah genjeran belum polo terakhir pidato guna nikah amin tore korniro Rasulullah ini sampean kawisi sebelum masuk bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith thank you kiai masuk si kacir masuk wisi bedi budian kata jui gelu jareng pendit ini contoh nak gelu kan contoh ni kawan tinggi lagi nungguan mun depan makan luar karwa korniro Rasulullah korjeba ke bibir hati ngucap kaku besarna Allah kamurana Allah kamuljana Allah kabelasana Allah mun parlo maca ayat korjeba ke bibir ayat kenapa ayat kursi baca umpama tepan keluar genjaran paling sekoni belum polo amin amin Allahumma pon mare socen berusaen mare berusae jaga sekangan bagada mari kangan bagada matur ka Allah alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani ya Allah matur sekalangkung Gusti ket penyakit sebedi dalam mampun pekeluarga pisar ngajunan genjaran intar kawisi umat Rasulullah korniro Rasulullah paling sekoni belum polo genjaran nama boleh asalata ajumata apa asaah asakata ahadiyah asadaqah apolong aben bini intar kawisi korniro Rasulullah insyaallah paling sekoni genjaran belum polo genjaran
mantar amal diterima kapi ben Allah dosa mantari sepora kapi ben Allah tak langkung seporan si sugum betesa mun beda pemator bener murni kebenaran dari Allah mantar manfaat kaptina penajunan mun beda pemator salah lopot ben kelero murni kebutuhan dari abdina tibi al fakirul hakir Ahmad Badwi Muslim puduan ben seputu tak langkung sepora naingki toreh sepora anak pepunten abdina sekut keburu bara apa nih mun bedepu pemator abdina nyelenteng ngalak perasaan ajunan siapnya pora ajunan kurang nyaring siapnya pora ajunan alhamdulillah mantar pas taper ngeben pengapuran Allah sakadinto subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslim